Hello, sound. Our Lady of Sorrow po, please pakikuha na ang food. Low, low. Good morning po everyone. Deta pong mag-serve per parish, pati na po retang mag-standarte and flag bearer. Malyari tamo pong mag-proceed king sacristy para king final briefing po before mass. Dakal pong salamat. Low, Mic low. check, hello. Low. Mic. Low. Brothers, kareng po nga ganang mag-serve, servers man po, flag bearer, tsaka kareng estandarte. Mag-proceed ta po sa Galikin Sacristy for last briefing po before ya po mag-starting yung katamong Santa Misa. Thank you po.
Mayapayabak po karing sabla, magsadyata na po para king kakatamong banalamiso, king mapila na pinandit. Ulitan mi po, king mapila na pinandit, magumpisaw na po ing kakatamong banalamiso, isadyata na po ing kakatamong sarili.
may payabak po karing sabla. Pota pong magumpisa ing kakatamong misa. Agkatan po napatdan pa mo or silent mode ing kakatamong cellphone. Ban maginyang matagumpay ing kakatamong selebrasyon. At anyawaran po na bawal pa mong lumwal-lungob king kakatamong pisamban or mag-CR. Dakal pong salamat. Enting kapas... Ing lagyo ni Papa, ning anakampo ning Banal Espiritu, Amen. ing Diyos ning kapayapan, amangat mo kay katamu, king sablang tulampong kayapan, king kasalpantayanan, king kapamilataning upaya ning Banal Espiritu, yasanang parating mantabe kay kongan. At keko antimo rin. Kabang pagsasadyan tamong pagmasusyan ning misteryo ning lugod ng Kristo,
tanggapan tala ring kasalanan tamo. Ipanigabu tamo king Ginu, ing patawaran ang pong pasignangan nakatamo. Kaluguran kong kapatadag na nagnantamong yening ipasyag ing kapanisyan. Aminan ko, King Diyos sa mamamalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamiisip, pamangamanyo ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapu ko kang nuwa na kapilan man birhen, karing sablang anghelang pong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king biye alang anggaw. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa igpaming mayupaya, sopan mo kaming magdulap karing ulagang magdala ke kami, king alangkupas sa tula, kaniting magbayong yato. King kapag nasanmi para king pangako mo, gawan mo kaming metong king kaisipan ampon puso. Itiadwan mi kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kami tunganing banal espiritu, manggaman king alang anggaw. Amen. Pawasang ibat, king kadwa ng sulat, San Pablo, Carintao, Tesalonica. Ibat ya iting sulat, kari Pablo, Silvano, at Timoteo. Mi paralaya karing miyembro na ni Iglesia karin Tesalonica, ding pinili ning Diyos si Pa at ning Ginong Hesukristo. Mananon na sana ing grasya at kapayapaan na ning Diyos at ning Ginong Hesukristo, miyabye kaya kayo. Kapatad, kailangan ing parati kayong pasalamat king Diyos king uliyo. Matulid ing daptan mi iti, uling manatining susulong ing kaya kayong pamanalig king Diyos. At susulong ang timuri ni lugod yu king metong at metong. Pag maragulda kayo, karing sablang miyembro ng Iglesia na ning Diyos. Uli na ning kaya kayong pamanyalpantaya at pawanatili, busal ning sablang kaligaligan at kasakitan, ake kayong daralanan. Itiya ang katunayan na ning matulid ng pamanutol ng Diyos. Karapat dapat kayong maging miyembro na ning kayang kayarian. Uli na ning kaya kayong kabibabatan, busal na ning kaligaligan. Inya parati na kayong ipanalangin king Diyos, ban maging karapat dapat kayo, king kaya kayong pangayawos.
manano na sanang ipagkulub na kaya kayo, king kapamilatana ning kayang upaya, isablang mayap yung kapagnasan, at iganap ing dapat, abubunga ni naning kaya kayong kasalpantayanan. King anti kaniting paralan, ari na niyen dangalan, ilagyo na ning kaya katamong Ginong Jesus. At ikayo naman, dinan na kayong dangalan, agpangking grasya, na ning kaya katamong Diyos, at ning Ginong Heso Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Ipasyagyo ing makapagmulala ng dapat karing sablang bansa. Ipasyagyo ing makapagmulala ng dapat karing sablang bansa. Dalit kayong bayong dalit king Ginoo, dalit ka king Ginoo o meto yato. Dalit kayo king Ginoo at puryan niya. Ipasyagyo ing makapagmulala ng dapat karing sablang bansa. Ihayagyo aldo-aldo ing pamagligtas na kaya katamo. Ing kayang kayo pa yan, karing bansa, ipasyagyo. At ing makapagmulalang dapat na, karing sablang tao. Ipasyagyo ing makapagmulala ng dapat karing sablang bansa. Uling ing Ginoo maulaya, at sukat yang puryan, sukat yang galangan, migit karing aliwang Diyos-Diyosan. Ding Diyos daring pagano, idolola mo, dapot ing lina lang king banwa, ya ing Ginoo. Ipasyagyo ing makapagmulala ng dapat karing sablang bansa. Talakad tamo po ngeni at Pamamasang ipat, king sulat ng San Pablo, karing taong Roma. Ulinita, kapatad ko, panay ko kaya kayo, ingganakan nyo ing karekal dakal ng pakalulo ng Diyos, at samban niya king paralan, akarapat dapat kareng lelangan ang makiisip. King kapamilatan ng pamagdawon nyo, kareng kaya kong katawan, anting mabiye a banal a sakripisyo. Tunay makapatula, kaya, eyo tutukyan ing alimbawang tatangalan, yu king pamagdurot kaya kayo, keti iyato. Bagkus, uman nyo ing kaya kayong pamnagali. King lubos yung pamagbayo, kapamalakan nyo, itiya mo imbukod paralan, para atalinting yu ing kaburyan ng Diyos, at akilala yu nung nanoy ing mayap. Nano ing makatula kayo, nano ing dapat ganap ng kaburyan. Eyo paboren magimpigan mo, ing lugod yu. Pikasaman nyo ing marok, pakapakamalan nyo ing mayap. Mikakalugod kayo, antimoring mikakapatad. At makiuna kayo, kimpamingailangan nyo. Magobra kayo para king Ginoo, kambening matitikal, apamagkapilit, kambening mapakamalulong diwa. Manalig kayong kipnon tula, magparati kayo king kabibabatan, busal ning kapag subukan. Eyo sasasalan ing pamanalangin yu. Sumawop kayo kareng kapatad yu, at yu keng pamangailangan, at parati ko pang makabuklat apasbol para kang dayong aliwang tao. Ing amano ning Ginoo. salamat King Dios. Talakad tamo po ngeni at parangalan ing mayap a balita. Payaslagan me ing lupa mo, kening kakong talasuyo, at ding utos mo, ituro mo kako.
Ingginuman tabaya ke kayo. At keka antimo rin. Pamamasang iba't king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na, makalunos na kayo, eskriba at pareseo, hipokritas. Dirinan yung sa bagal ding tao, banlang masakop king pamagari ning Diyos. Pamakagyo king ikayo, nako bisang pasakop king pamagari ning Diyos. Sasabatan nyo pa ring taong bisang pasakop. Makalunos na kayo, eskriba at pareseo, hipokritas. Babaltangan nyo la ring dayat malat ating mamala. Baan kayo mong manikwang agyang metong mumang pagano para king reliyon Hudyo. Dapot po tang ikwayo ni, gawan niyang lalo pang marok kesa ke kayo. Inya mi dobliya ing panga yanidyo at mi parason kayo king impyerno. Makalunos na kayo, eskriba at pariseo, bulaga talatayid, tuturuyo nung nino man sumpaya king templo, alang ulaga ing kayang sumpa. Dapot nung king ginto ning templo, karinya sumunpa, matibe ing sumpana, bulagat mangmang, insano waring mas maulaga, ing ginto o ing templong, makapagbanal king ginto. Sasabyan nyo pa, nung nino man sumpaya king altar alang ulaga ing kayang sumpa. Dapot nung king ay na tsuking babo ning altar karinya sumumpa ing sumpa na matibe. Bulag kopin, uling ing sano ing lalong maulaga, ing ayen o ing altar ang makapagbanal kaniting ayin. Uli na nita, ing taong sumumpa king altar, king altar ang popa king ay na at king babo na ning altar, karinya susumpa. Ing nino man na taong sumumpa king templo at king Diyos sa manuknangan king templo, karinya susumpa. At ing nino mang taong sumumpa king banwa, susumpaya king luklukan ng Diyos at king makalukluk ka rin. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo maya pa abak kekongan. Muna nga kayabe na ning kakatamong intentions ne ipangaditaya ne ing kakatamong menatagan king Federation of the Knights of the Blessed Sacrament ne Monsignor Constancio Panlilio ne ding aliwake kayo siguro dane kilala iyamong tans ne pero he was the one who actually organized us to be an archdiocesan organization ne so long before usula pa ring aliwang nangos kanini archdiocesan organization metong tamo ka ring mumuna thanks to apong tans. Kaya ba't kadwa? Kaya kayungan sana metong abakalan tamo potang makotamo keni ing kapasalamatan tamo ka rin kaya katamong kanya-kanyang parish priest. Please thank them for sending you for this day. I know this day is an important day for you and our vicariate. Bakit? Madalas ing pamiyakit tamo. As one, keniking kakatamong vicariate of the Virgen de los Remedios. Balo ko naman, alam ko naman na lahat tayo nagsiserve sa ating parokya. Lahat tayo sinusubukan nating gampanan ang ating bahagi sa liturhiya. Pero sana, higit pa ron, meron tayong dapat tignan. Unang-una, ang vision ng nagtatag ng ating organisasyon.
Ano yon? Camaraderie. No? Kaya importanteng nagkikita tayo. Sana yung mga nagsisilbi sa altar, no, magkakakilala. No? Kahit na anong parokya ka man sana sa ating vicariate, when you come, you feel welcome. Why? Because you know that you have someone there to welcome you. No? Kaya nga, yun yung isang bagay. Dahil pare-pareho tayong nagsisilbi sa altar. Dahil pare-pareho tayong, we are all servers of the Lord. As servers, we must know each other. Alam mo, mahirap magtatrabaho. Pag nagtatrabaho ka, hindi mo kakilala yung iyong katrabaho. Sana ganun tayo. Kahit na hindi tayo pare-pareho ng parokya, hindi tayo pare-pareho ng oras ng pagsiserve, we still continue to feel that we are one. Because we serve the same Lord, no? And we actually praise the same God. No? Yun sana yung isang bagay na makita sa atin. Pangalawang bagay, no? Sana because we are near the altar, no? Because we are servants of the altar, ang isang bagay sanang makuha natin sa lahat-lahat ng sinasabi sa atin ni Apong EJ kanina is that we strive for holiness. Sana, no, kung paanong hinahawakan natin, no, we actually hold the most sacred vessels, which is the chalice which holds the body of Christ, the blood of Christ. No, sana, no, tayo rin nagpapaka-banal. Kung paano naghumahawak tayo ng holy water, no? Lahat halos banal ang mga hinahawakan natin. We hold incense which symbolizes the prayers of our community. Sana naman ang bawat isa sa atin, ang bagay na ginagawa natin, no, nakakapagbanal sa atin. Let us try our best. Hindi naman magbanal-banalan, pero subukan nating mas maging banal. No? Let us try to be closer to the Lord. Yun yung pinaka-importante. Nandyan ka na rin lang sa altar, sana maging malapit ka sa Panginoon na pinagsisilbihan natin. No? So, this is an invitation for all of us, my dear friends. As we become friends with one another, let us be friends with the Lord. Let us always remember His exhortation. Tandaan natin yung kanyang paalala. Ano yung paalala ni Kristo? No? Sabi ni Kristo, when 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Kung saan ang isa, dalawa, magkakasama o isa, tatlo magkakasama sa ngalan ko, nandoon ako. Kaya nga, sana ito rin yung isang commitment natin, lalo na sa mga parish representative natin, no, sa ating vicariate. Ano yun? That we try our best to attend our vicarial meeting so that our communion with one another, our attachment with one another, continue on. Sana hindi lang tayo gayong umpisa, no? Congratulations pala sa atin. Perfect attendance. All the parishes are representative o represented. Palakpakan naman natin. And finally, my dear friends, no? Thirdly, no? Hindi lang camaraderie, hindi lang holiness ang sanang tinitingnan natin. Let us also see the vocation of the Lord. What is God inviting us to do? No? Vocation is hindi lang yan ng pagpasok sa simbahan. Sabi kanina ni Father EJ, sana next year marami sa inyo ang mag-try pumasok sa ating seminaryo. Bakit? Because the
Knights of the Blessed Sacrament, the altar servers, the ministry on altar servers is actually the seedbed of vocations. No? Kaya nga, sana tingnan natin hindi lang pagpasok sa seminaryo ang vokasyon. No? What is God trying to call us? How can we improve our service? No? Kasi kung minsan, ang problema sa mga altar servers, ano po? Kung ano na lang yung nakagisnan natin, yun na lang yung ginagawa natin. Pasa-pasa. At kung minsan, kung may bago man, kinokopya natin. Pero ang tanong, no? Yung bang pagkopya natin, tama kaya yung intensyon? No? Hindi ibig sabihin nakita natin ginawa ng isang parokya. Tama na. No? Oh, hindi rin ibig sabihin ginagawa ng marami. Tama yun. No? Kaya nga, dapat tignan natin. No? Let us learn. No? Kaya nga, importante. No? Kahit na naman kay Apong Tans, nung umpisa pa lang, formation was important. Kaya nga nandyan yung Tuklas Talino. No? Kaya nga nandyan yung ating summer camp. Before the games and everything, they were supposed to be trainings. No? Kaya nga, sana yun yung isang bagay na tignan natin. No? As we serve in the altar, let us also make better our craft. No? Sana mas pinagbubutihan natin ang ating ginagawa. Because in the end, we aim, no, that our service will be for the greater glory of God. Ad majorem Dei gloriam. Amen. Dear brothers and sisters, today our altar servers will renew their commitment to serve God and His people at the table of the Eucharist. They are called to assist the priests, to lead the community in prayer through their service, and to give witness to their faith and conduct. Dear children of God, are you ready to renew your promise of service to the Lord and His church? Yes, Reverend Father, with the help of God. Do you promise to serve the altar with reverence, I- devotion, and love for Jesus in the Holy Eucharist? I do. Do you promise to give a good example at Mass in daily life, showing respect, obedience, and kindness? I do. Do you promise to be faithful in your duties, to come prepared and on time, to help lead the people in prayer? I do. Loving Father, look kindly upon these young servants of your altar. Grant them zeal, humility, and faithfulness. May their service draw them closer to your Son, Jesus, and may they inspire others to love and serve you. Bless them in their studies, family, and friendship. Keep them safe in your love. Through Christ our Lord. Amen. Knights pled. Lord Jesus Christ, free sinners of divine love, in the blessed sacrament, my King and Master, behold, I am kneeling before your divine majesty, imploring your divine grace, so that be able to commit myself totally and wholeheartedly to ideals and aims of the Knights of the Blessed Sacrament. I promise on my words of honor to study and obey its rules and regulations, and to be faithful to you till my dying day. Father, your blessed sacraments and your priests, I will honor Mary, your mother, the patroness ever loyal and knight. And finally, I behind myself the church, which have the founded on the rock of Peter, so that we find peace and happiness now and forever.
Let us now pray for our altar servers that they may always be faithful and joyful in their service. Amen. Let us give ourselves a round of applause. O ginuning sablang lelangan, emo, kailangan ding material a templo, anting tuknangan mo. Makanyan man, biryan mong manuknangan, karing taong lelangan mo, king kekang wangis, at kinabus king daya ning kekang anak, at pepabanalan ding kalam ning banal espiritu. Pakiramdaman mo ring kekeng panalangin, kabang ngaming ening manalangin. Ginu, gawan mo keng pagkasautan ning banal espiritu. Gino, gawan mo kem pakasautan ning banal a espiritu. Para ka ring ministro ning kaya kang banal a kapulungan, adininan mong upaya mamatawad kasalanan. Maging aliwala sanang Kristo, emuking kompesyonaryo, nunesukad ring bera. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Gino, gawan mo kem pakasautan ning banal a espiritu. Para ka ring pamuntok ning sibiko, pag-aralan desain kaya kang ebanghelyo, ilapat de iti king karelang pamangawang batas, at babaw ning sabla, igalang de king karelang pamamahala, ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Gino, gawan mo kem pakasautan ning banal a espiritu. Para ka ring daralan kasakitan, at kagutgutan na kaisipan, itubod me sa karela in kaya kang espiritu, banituro na karela, king ingdalan ning krus, yamuing bukod dalan, payinturo king kalayan, ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Gino, gawan mo kem pakasautan ning banal a espiritu. Para kaya kami makatipon keti, mi kasikanan kaya salup, at tulang patuto, king misteryo ning sarili ming kaligtasan, ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Gino, gawan mo kem pakasautan ning banal a espiritu. O walang hanggang Diyos, kebat ming pepayalipan ning kekeng sarili king kasalanan. Kinabos mo kami kapamilatanan ning pamaylasa, ang pompamanyubli ng mebye ning kekang anak. At kaybat pigkalubme ke kami, ing makapagmulalang kalam ning banal espiritu. Pasalan mo ring ke kaming kayisipan, pakayapan din ke kaming puso, ban akilala ka, luguran at suywan, king karing anggang aldo ning biyemi. Itiadwan mi, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bani kakatamong daon matanggap harapan ng Diyos, ipang-lubos mayupaya. Tanggapan sana ning ginuit indawon karinggamat mo. Kingi kapuri ang puan ikaligaya ning lagyuna. Kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos, sa ipyami, malugod mo lang balikdan, tingyayang pang mikeka kaniting kapiestana ning Nuana Virgen ay Indung Maria, king kapigaganakan at patutuan king maya patulunan mi king maya papamaglakbe. Alang-alang king panalangin na mantabe sanang parati ke kami ing grasya mo at sopan mo kami king oras ning kalipitan. Banketa kamtan ning kapayapan, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo. At kekon timurin. Itasyo la rin pusuyo. Makatasno king gino. Pasalamatan tayong ginong kekatamong Diyos. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat tampong matulid, sukat tampong makakabos, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Kapilan man ampong king sablang panahon, at king paligayan da ka, king karing banal mo, at dalitanan da kang kapuryan ampong kapasalamatan, kapamilatanan ning Nuana Virgen Maria, kaniting kapigaga na kang gagampanan mi para kaya, yang mapakumbaba mong alipan at tinanggap king amano mo, king Anghel Gabriel, yang birhen na kinagli, king prinsipining kapayapan, ni Kristo, ake kang anak, ake kaming gino. Ya ing tapatayindu, amit mong tepangan, tinalakad lalam ning krus, kabang ing anak na bibunay Diana, para king kaligtasan, ang pamisan metong ding sabla, king sarili na, ban, king panga, biyena ning kalam ning kapayapan, ya ing disipulo ng Kristo, antimong anak ng babae, ning kapayapan. Pisan metungan king panalangin daring apostol, kabang paninayan ding pangako mong regalo, ing espiritu ning pamisan metong ampong kapayapan, lugod ampong tula. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ligaya mo lang tuknang, ngaming ening pupuri. Ikapining banaloy pa at imetolelangan matampana kang pupurian, uling kapamilataning anak mong Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banal espiritu, pagkalaman mong biyaying sabla, layon pa banalan mo. Alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, banketa, manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kalbug na, ing dalise daon miyampang niya, king kaligaya ning lagyo mo. Uli na nita hoy pa, ipagparalampumi. Palukob mo lang po ang pamanal king spiritu mo, reting ayin daralamit daraon keka, ban magawa no mang katawan ng pong daya, ning anak mo, Yesu Kristong ginumi.
Amen, nabilin kay kami, ban pagmasusyan milareting misteryo. Tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwaning tinapi. Pasalamata na kampong pinuri. Piraso ning tinapi, dinwang niti karing kayong disipulo at ngana. Kuwanan niti, ikongan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kebat ng apunan, kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri. Dinwang ning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Kuwanan yiti, ikongan at minum kuyo kanit. Uling iting kalis ning daya ko. Ang daya ning bayo ang pong alanganggang tipan. Amibubu para kay kayong pong para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan yiti, king pamigaga na kayo, kanako. Maulaying misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ngeni gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ng popampamanyubli ng mebye. Daraon mi akeke ting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Lain min pasalamatan keka, impe palyarian mo kaming matampang alakadarapan mo ampong sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal espiritu. Kanakan mi oig pa, yung banal mong kapulungan na makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Leo kay kaming Papa, Florentino kay kaming obispo, Pasiano kay kang obispo emerito, ring sablang pari, diakono, at ring sablang susuyo king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman ning kapatad ming minuna ng pepay nawa, king pihong kapanaya ning pamanyubling mebye, lalong-lalo na ni Monsignor Constancio Panlilio. King pakalulo mo, idala mo lahat ng sablang miyango na biye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawon mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ba't kayabe ng Nona Virgen Maria, induning Diyos, kambi ng San Jose, ing esposo na, kambi rin man mong apostol, lalong-lalo na San Judas Tadeo, kambi ng San Fernando at sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod keka, kekabaning panon. Apuryan ang pong apaligenda kasana, kapamilatan ng Jesukristong anak mo. Aking uli na, pagkalubo naman king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatana, kambe ng pong kaya, kagumning banal espiritu, sablang parangal ng pong ligaya keka, o panglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Kang Kristo tinggap tayong espiritu ning pangayampun ngeni ang timong anak ning Diyos, mga ngastamongan manalangin.
Ikabos mo kami kisablang Maroko, ipamalugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kaso paning pakalulong mo mitimawa kaming parati. King pamanalipa ning kasalanan. At mikabyos kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan. Kabang paninayan ng pumpagsadyan mi, impanyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yeso Kristo. Uling kekaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, kapayapan lalakwan ko ke kayo, kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalik na ni ke kaming kasalanan, nepansinan mo yung kasalpantayanan ni banal mong kapulungan. Pamayapan mo yung pompisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Payapaning ginuman tabi sa kapilan man ke kayo, At keka antimorin. antimong anak ng Diyos ng kapayapan, pugayan tayong metong at metong king waganing pamisan metong antimong mikakapatad. Nyo'ing tinape ning biye, nyo'ing kalis ning kanuanan, pilasan yo't lawan ing kaya paning ginong. Ginu, kumatangkam tanggap keka, dapat yagkasme nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, igpang mapamakalulu, ing grasyang dalala na kaya kami niting banala sakramento, akibat mi tamong pong timgap, mantabit manatili, kaya kabaning pamaglakbe mi ketiking sulip, alang-alang king pamamilatan na ning Nuana Virhen ning kapayapan at maya papamaglakbe, makapabiyebye kaya sana, king lugudan pong katuliran. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginuming. Amen. Parangalantayang eni ing Nuana Virhen Maria. Bayo tamo mamupos, pasalamatan tayo in St. Jude Parish for hosting our Grand Assembly with, of course, their parish priest and Monsignor Ricardo Serrano, ne po ang po staff na ning kumbento. Pasalamat tamo mo naman kang Tita Remy Quizon, ne po, para ketang kekatamong tinggap pansit. Kaya bin ng Brother Fred Tongyo. Palakpakan tala. Karing kakatamong eganaganang committees na ning ginusal para kening kakatamong General Assembly. Dakala-dakala salamat kay kayo. Balo yun na nung ninuy kayo. At syempre, kay katamungan pesitagon, kay katamong General Assembly, thank you very much. Special mention, syempre po, rin kay katamong lay ministers for the distribution of communion na ning St. Jude. Patiretang ekwa banggit at dapat mabanggit. Ne po karetang importante. Ang po pakaretang pa-importante. Dakal salamat kay Kongan. Inginu mantabi kay kayo.
at keko antimurin. At bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos, ing Ipa, poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Umeta mo king kapayapan, mituburan kayo. Salamat King Diyos. Papanatilian tamo po ing katahimikan king kilob na ning pisamban, gampanan tamo po ngeni ing feature taking per parish. Ulitan mi po, alitala po tatanggalan din kaya katamong alba, gampanan tamo po ing feature taking per parish. Ausan mila po ngeni, den Good Shepherd Parish para king picture taking. Good Shepherd Parish po para king picture taking kening arap. Tukila po ding St. Jude Tadeus Parish. Ulitan mi po, tukila ring St. Jude Tadeus Parish para king picture taking. Pakidalatala po ding standarte and flag, magsadyala po ring pla. Magsadya na la po ring pla para king picture taking. Kaybat da po ring pla Tokyo ing Blessed Trinity. Kaybat po ding Blessed Trinity kaybat da ring pla. Kay bata mo pong may picture per parish at tinta mo pong picture taking whole vicaria po. Ulitan mi po, kay bata mong may picture per parish at tinta mo pong picture taking per king kakata mo pong vikaryato.